namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm like Benny Mayengani the president. Lo nga ta hi link, of course, na severa Peres Rangane. Yeah, the questions total because look, no taka lumbo poison. I wanna go to Dr. Joy Shriman, of course, like I support Benny Mayengani. ADP. Ever since he joined in it, I could the one who join a video show. I posted the two. I could the one who join ADP. So so klamarsen yana why ku join Dr. Joy Shriman ntsena mara severa Peres Rangane nga ro yi vonene ni vutisa ti questions totala swinene leswi obvious swi nga va swi endla ku ni kota ku va ni contact the close sources, of course, na vona ku twisa ku ndleka yini. So yeah, severa Peres Rangane kahle kahle a yi nga se za yi wela ka ADP and defiled yi kona. So koku a swa ha ri nesa ku defiled huma because a ni vuye se ni nyikiwa information yo hayi ka ha lwa na yona severa Peres Rangane yi ta joyina ka ADP mayikona mhaka leyi. So as we speak now, van'wana mi nga mi swoni ku already severa Peres Rangane, of course, yi postini 6 days ago, yi postini yi fika yi kombisa ku se yi kona hi ndlela yin'wana, yi ku eminkarhi ya kona. So laha yi nga fika yi kombisa support as you can see kwalano. So hi swona se severa Peres Rangane yi kona ka ADP mayikona mhaka leyi yo ka yi nga za yi reveal-iwa. Ni ta ni kha ni hlamusela ku why yi nga za yi reveal-iwa, of course. So a hi tlheleni hi ya henhla na siku namuntlha, of course, ra ti 27 ta May yi fika yi posta severa Peres Rangane, as you can see, yi fika yi ku eminkarhi ya kona, yi fika yi kombisa kwalano let's vote for Benny Mayengani mayikona mhaka leyiwa. So hinkwenu na swi tiva ku severa Peres Rangane, of course, a yi wela ka ruling party kwani na family tree ya vona ya ka Chavani ANC mayikona mhaka leyiwa. That's why mi kuma ku minkarhi leyi a yi va yi ri ka yona. So a ka ha na ku hlwelanyana mara fayili ya na ha voni ya ha ri important ku vula leyi yona sweswiwa. So reason yo va ni nga ha update ni mhaka severa Peres Rangane i ku a ni swi tiva ku eventually yi ta hetelela se yi ve ka ADP. Ku ti-close sources kha ti ni byela ku va kha ku vulavula na yona and stuff like that. So why yi nga se reveriwa severa Peres Rangane? I think ku ve na delay ku kumba ngopfu, ku ve na delay hi timhaka to ku ve ku nghenelela swa funeral, mi nga mi swi vonini a ku na funeral eka murhangaphandle leyi sweswi nghenelela sweswi swi ka swi disturb mi kuma ku ya ha reveriwi hi nkarhi severa Peres Rangane because a yi fike yi endliwe swo fanele sweswi ku nga endliwa Dr. Joy Shriman mayikona mhaka leyi. That's why na yindlu yi nga se reveriwa, mi nga mi swi voni ku a yi unveiliwangi yindlu, a yi se nyikeriwa hi timhaka to ku ve ku nghenelela swa funeral ka vhiki leriya hi rona leri a ri fike ku tirhiweni swinene mayikona mhaka leyiwa. Hi swona swi nga fika swi onha laha mayikona mhaka leyi, leswi nga fika swi endleka mara yona sweswi ni nga confirm ku severa Peres Rangane, of course, yi kona ka ADP na swiximo swona ku yi tlhe yi fika yi swi tsala kwalano ka page. So i mhaka kahle swinene. A hi vote na reason guys, ni vulavula ku as Master T vhele kha ni kha ni swi vula mina swilo ni vula swilo leswi ni va ni kha ni swi vona guys. A ka ha na mati lama hi nga ta ma kuma la loko mo fika mi bayiza la hi celeriwe na ku na mati n'wina. So solution ya hina, of course, murhangaphandle hi swi tiva ku yi ta hi borhela, yi ta kha yi borha mati hambi ko yin'we tiko swo swi ri enough considering the fact ku sweswi a swi le ku endlekeni hi rini. Mara guys, again I think na swin'wana swo ma 15 years ka ha luwa kusuka ka tikhampani ta vo Car2 guys, khale ngopfu vo ma 2014 15 swa khale ngopfu manjheni khale. I think even before that mos a hi khale kha ku ceriwa guys, khale swinene. Why